নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে বোলে প্ৰমোদ বড়োৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু हम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा हम कभी भी झूठ नहीं बोलेगा का फोन आएगा अमित शाह का फोन नहीं नहीं मोदी जी का फोन क्यों पकड़ेगा मैं अमित शाह का फोन क्यों पकड़ेगा हमको जितना लात मारा बीटीसी निर्वाचन में हमको क्या किया आसाम में जितना भी आरएसएस है जितना भी बीजेपी है जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर है बीटीसी में हमको क्या धोखा दिया आप कांग्रेस के दियक ना मैं यहाँ पीछे কোনবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিলেও একো কাম নাই प्रमोद बड़ो दुलाराय बड़ो फरायसा आफाद जातिनि थाखाय गाव सर्वसिंसा खालामग्रा ভিতৰত কিবা একটা আছে आन्दोलन खालामग्रा बीर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर बेखौ प्रश्न खालामो হিমাজুলিত আমাৰ এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লৈছে আৰু এইটো বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হৈছে प्रमोद बड़ो जोंनि खोनानो मोननाय मथे बीटीसी बिटिआरनि बायरानि बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय हेलिकप्टार लानानै बेरायनायनि माखासे दाम दर खालायनानै खौथि थाखा लाबाय होननानै जों प्रमोद बड़ोखौ खोनानो मोनो আজি ইয়াত হিমাজুলিত আমাৰ এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম লৈছে আৰু এইটো বিশেষকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই প্ৰগ্ৰামটো ৰখা হৈছে আজি তিনিটা কাৰ্যসূচী আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আছে আমি এটেন্ড কৰিম মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰু এই শিষ্য মই হে দীক্ষা দিছে তাক ৰাজনীতি এই ইলেকশ্যনৰ পিছতে বিদেশত গুচি যাব লাগিব যাব একদম আৰু যাব প্ৰমোদ বড়োৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু আৰু আজিৰ সময়ত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ মই আগত ইয়ালৈ আহিছিলোঁ বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত সংঘাত হৈছিলে এটা সময়ত আৰ্মি অপাৰেশ্যন বিভিন্ন সংঘাত এই অঞ্চলবিলাক মানে খুব এটা অনিশ্চয়তাৰ ফালে লৈ গৈছিলে কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 2020 চনত অসমান কৰিছে তো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যে শান্তি চুক্তি কৰিলে বড়ো সংগ্ৰামীসকলৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি সকলো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীবিলাকে মূল খুঁটিলৈ আহি গ'ল অকল বড়োসকলৰে নহয় আদিবাসী অসমান কৰিছে তো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে বোলে যে গুৰুজনা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ব্ৰিটিছৰ লগত যুদ্ধ কৰি শ্বহীদ হৈছে বুলি কৈছে এইটোতো অসমান কৰা হৈছে আদিবাসীসকলৰ কাৰ্বি ডিমাচা ইভেন আলফাৰ এটা ছেকশ্যন আহি গ'ল তো আজি অসমখনত স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল ইয়াৰ কাৰণে আজি এটা সময়ত মটৰচাইকেল লৈ হিমাজুলিলৈ আহিছিলোঁ আজি গাড়ী লৈ আহিছোঁ मोनखानाय जोंनि बिगासेबो हाखौ जोङो बाहेरायाव थांहोआ होननानै जों जुदि बुंनो हायोब्ला प्रमोद बड़ो दुलाराय बड़ो फरायसा आफाद जातिनि थाखाय गाव सर्वसिंसा खालामग्रा आन्दोलन खालामग्रा बीर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर बेखौ प्रश्न खालामो बेयो प्रश्न जानांगौना जानाङा दिनै प्रमोद बड़ोर नाम नलबि এইবিলাক সৰু মৰু প্ৰমোদ বড়োৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু কাম নাই আৰু এটা কথা কৈছিল অসমত দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব মানে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এজন এতিয়া এই বিটিআরनि मानगोनां प्रमोद बड़ो बिथाङाबो बाहागो लादों आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघल बिथाङाबो बाहागो लादों आरो बे बिथिङाव गुबैयै आथिखालाव जि बिसायख'थिनि बोथोर बिसायख'थिनि बरिया बीटीसी बिटिआरनि बाहेरायाव प्रमोद बड़ोआ ट्राइबेलनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बेरायहैदों जोबोद बाख्नायथाव स्पष्ट बुंनानै लानो हागोन हाया प्रमोद बड़ोआ खै खौथि लाखो बीटीसी बिटिआरनि बाहेरायाव हेलिकप्टार लानानै बेराय बेसेबां हाजिरा लाखो स्पष्ट बुंनानै लानो हागोन हाया जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमोद बड़ोआ बीटीसी बिटिआरनि बाहेरानि ट्राइबेलफोरनि मुङाव बर'फोरनि मुङाव खौथि थाखा लाबाय होननानै जों खोनायो बे थाखाखौ गेदेरमा रायजो राजाफ्रा मोनगोन ना मोना प्रमोद बड़ोआ स्पष्ट बुंनानै लायोबा मोजां जागोन जोंनि खोनानो मोननाय मथे बीटीसी बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि भटखौ लानानै प्रमोद बड़ोआ ट्राइबेलनि मुङाव बर'फोरनि मुङाव खौथि थाखा लानानै हेलिकप्टारजों बेरायहैदों
रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे भट होनो थाखाय खावलायहैदों जों बेबायदि खोनायो प्रमद बर' सारा जुदि लामा दंबा रायजो राजाफोरनोबो राननानै हो गेदेरमा रायजो राजाफोरनोबो राननानै हो जाहाथे बैसागुखौ गाजा गोमजा खुंनो हायो प्रमद बर'आ बिटिसि बिटिआरनि बायहेरानि बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनि मुङाव खौथि खौथि थाखा लादों होननाय बे खोनानाय रांखौ लामारदोंबा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो राननानै हो जि मोनसे सम आरो बे समाव सनितपुर बिश्वनाथ बे मोननै जिल्ला आरो सनितपुर लकसभा समष्टिनि सिङाव जि गोलैयो बेयाव थानाय रायजो राजाफोरनि जि मोनसे थासारि आरो जि मोनसे जेंना बेनि सायाव दिनै पर्यालोचना खालामदों बाथ्राया जाहैबाय जे सनितपुर लकसभानि सिङाव थानाय सनितपुर आरो एनडिएफि आरो एबसु गारि दिबय लायो एनडिएफि आरो एबसु गारि दिबय लायो एनडिएफि आरो एबसु गारि दिबय लायो बेलेमानि बर' समाजाव बिराद बियाखै थगायाছে प्रमद बर' आबसु प्रेसिडेन्टक बेफारी বুলি কৈছে বিক্রি কৰিছে বৰ জাতি বিক্রি কৰি খাই আছে হি বডলেণ্ড ডিমান্ড দিয়া নাই বেলেগ একটা হে দিনত प्रमद बर'য়ে ওই গোবিন্দ বসুমতাৰীক লৈ পেলাই আন্দোলন কৰি আছে বডলেণ্ড লাগে বুলি কিন্তু বডলেণ্ড বিচাৰা নাই বেলেগ একটাহে বিচাৰি আছে रायजो राजाफोरा थांनाय समनि बिसायख'थि आरो देग्लायबो बर' हारिनि जि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेशन सनितपुर बिश्वनाथनि जि मोनसे गिदिर जेंना जे जोंहा सिमा बारायनांगौ बिटिआर रेकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेयाव समष्टि दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट हानि पट्टा मोननांगौ दिनै 11,000नि बारा परियाला 2020 एकर्डनि उनाव हा पट्टा मोनबाय बसुन्धरा आसनिजोंबो दिनै रेभिनिउ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हानि अधिकार मोननायनि दिनै थासारिया फैबाय आरो बे मोननै जि एजेन्डा सिमा बारायनाय गामि सोसननाय 41 खाना सोसनबाय आद्रा थानाया सोसननांगौ फारसेथिं हानि पट्टा मोननांगौ जोङो बे हानि फिसा सन अफ द सयल जोंहा हायानो गैयाबा हा थानानैबो जुदि डकुमेन्ट थायाबा जोंहा कुनु अस्तित्व गैया बरिया बिटिआरनि बायहेरायाव बा बिटिसिनि बायहेरायाव प्रमद बर'आ हेलिकप्टारजों बेराय रायजो राजाफोरनि खाथियाव नुजाथिहैदों नाथाय गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनो हागोन हाया बिटिसि बिटिआरनि बायहेरायाव बेसेबां ट्राइबेलनि भटखौ लानानै बर'फोरनि भटखौ लानानै बेसेबां हाजिरा जाहैदों प्रमद बर'आ बेसेबां हाजिरा जाहैदों प्रमद बर'आ गेदेरमा रायजो राजाफोरनि बेसेबां दाम दर खालायनानै बिटिसि बिटिआरनि बायहेरायाव बेसेबां थाखा लानानै बेरायदों बेखौ स्पष्ट रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनानै होनो हागोन हाया प्रमद बर'आ सैथो लिडारबा बिटिसि बिटिआरनि बायहेरानि बर'फोरखौ लानानै आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै बेसेबां थाखानि दाम दर खालायनानै हेलिकप्टारजों बेराय केम्पास खालायदों स्पष्ट बुंनो हागोन हाया बेसेबां थाखा लागोरखो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'आ बिटिसि बिटिआरनि बायहेरानि बर'फोरखौ लानानै आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै खौथि थाखा लागोरबाय होननानै जों खोनानो मोनो दूर दूरলৈকে কোনো কন্টেস্টে নাই আজি বিপিএফেও কিন্তু শোণিতপুৰত প্ৰাৰ্থী দিছে ইয়াততো আৰু বেলেগো দিছে যিবিলাকৰ নাম গন্ধ নাই সেইবিলাকো দিছে গতিকে সেইবিলাক ৰেফাৰেন্সত নাহে ক'ত বিপিএফৰ ইয়াত মানে প্ৰাৰ্থী ক'ত দেউৰী বুলি এজন আহিছে বোলে কোনো মানুহ চিনিয়ে নাপায় গতিকে আজিৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তেনেকা কোনোবা প্ৰাৰ্থী দিলে জিকিব এনেকা পৰিৱেশ থকা নাই আৰু प्रमद बर'ৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু प्रमद बर'ৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু प्रमद बर'ৰ নাম নলবি এইবিলাক সৰু মৰু কোন সমষ্টি মই কম বৰচলা ঢেকিয়াজুলি ইয়াৰ পিছত ৰাঙাপাৰা চতিয়া বিফুৰিয়া বিশ্বনাথ মনত আছে আৰু কি বিশ্বনাথৰ পিছত গহপুৰ গোলাঘাট সৰুপথাৰ মাজুলীটো চিএমৰ সমষ্টি হয় ইয়াত বাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহি আছে বাৰে হোম মিনিষ্টাৰ আহি আছে তাৰমানে ভিতৰত কিবা একটা আছে ৰঞ্জিত দাস আৰু হিমন্ত বিশ্ব ৰঞ্জিত দাসটো এনেই হাৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পঢ়িলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিব ইয়াতে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব দিয়ক না
মই অহা পিছত কোনোবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিলেও একো কাম নাই আচ্ছা আৰু এটা কথা কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ক্ষতি হ'ব ক্ষতি নোহোৱাকেতো নাথাকে যদিও কৈছে যদিও যোৱা পৰহিৰ পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰ শুব পৰা নাই বুলি শুনিছোঁ মই